Abarundi nyuma y'uko bakomeje gutsindirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, noneho Perezida Evariste Ndayishimiye Neva akoze amakosa akomeye cyane. Abantu bose barimo baravuga ngo ntabwo aya makosa Evariste Ndayishimiye akoze azayababarirwa na Amerika. Uyu Evariste Ndayishimiye afashe umwanzuro noneho wo guhereza Uburusiya ngo buze bwinjire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri go ahead itanzwe n'Abarundi. Ibi ngibi bibaye nyuma y'uruzinduko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya amaze gukorera i Burundi. Ibi ngibi ni kimwe mu bintu bikomeje kugenda bigarukwaho n'abatandukanye, ndetse benshi bakavuga ngo noneho iyi ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze guhindura isura, yamaze guhinduka ikindi na cyane yuko mu bijyanye n'urugamba M23 yakomeje kugenda ikubita inshuro coalition FARDC irimo n'ingabo z'Abarundi. Ariko noneho kuba Uburundi bwarakomeje gutakaza abasirikare benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba ibaye imwe mu mpamvu ikomeje gusunika Abarundi mu gukora amakosa. Na yahe makosa Abarundi bakoze? Ese uku kwakira Uburusiya ngo buze n'ubundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biraza kuba bisobanuka gute? Ese aba Barundi ni yihe influence cyangwa se ni iki kintu bari gukura ku Barusiya biri kubakoresha amakosa ari butume ashobora no guhirika Perezida Evariste Ndayishimiye? Ibi ngibi tubigufitiye muri aya makuru. Hanyuma ikindi kintu uri bumenye nuko amakuru amaze gusohoka cyangwa se amakuru agezweho kuri aya manywa nuko M23 na MDP twirwaneho bamaze gufata Gipupu, aribo bari kwigenzura. FARDC byagendekeye gute? Kubera iki iri gukomeza gutsindwa? Ibi ngibi byose turabifite muri aya makuru. Niba ari ubwa mbere udusuye, reka tubanze tuguhereze ikaze ahangaha. Nukuri wageze ahantu hanyaho, niho honyine ushobora gusanga amakuru yose agisohoka ndetse ukayabona mu bambere. Ariko nyaboneka turagusabye dutera inkunga. Kudutera inkunga ntabwo ari ibintu bikomeye, ni ukureba hano munsi ahanditse like, ugakanda like byonyine. Iyo ukanze like uba wemeshe yuko uduteye inkunga ifatika, ndetse ukaba ushimangiye yuko uzahorana natwe. Igihugu cy'u Burundi rero kirangajwe imbere na General Neva, uyu ni son excellence cyangwa se nyiri cyubahiro Perezida w'u Burundi. Yakomeje gukora amakosa akomeje kugenda akurura amaso y'abasesenguzi, ndetse abatandukanye bakomeje kugenda babigarukaho. Wakwibaza ngo aya makosa Evariste Ndayishimiye ari gukora, ari gukururira igihugu cye mu bibazo yaba ari ayahe? Murabizi yuko Uburundi bumaze imyaka myinshi mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva M23 yatangira urugamba, Abarundi baridekaraye babwira Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko bazakora ibishoboka byose bakamusapotinga cyangwa se bakamufasha mu buryo ubwo aribwo bwose. Ariko kandi banamusezeranya ko ikintu cya mbere bazamuha ari uko bazamuha imbaraga n'amaboko, ariko banagaragaza yuko koko uru rugamba biteguye kuba barwitangira. Bitangira Evariste Ndayishimiye yatangiye hakana ko nta basirikare b'Abarundi bari muri Kongo. Ariko ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma ndetse na Bukavu, yaje gushyira ubwambure hanze bw'u Burundi, bagaragaza abasirikare bafatiwe ku rugamba. Ibi rero niho byose bitangira kwerura. Abarundi batangira no kwemera ko bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakomeza kugenda haba inama zitandukanye zagiye zihuza Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugeza ubwo abari baraje muri uru rugamba bose barimo Afurika y'Epfo, barimo Tanzania, barimo Angola, barimo ingabo za SADC, barimo abacanshuro b'Abanyarumeniya, aba bose baragiye, hasigarayo Abarundi. Ibi rero byose biba nk'igihango gikomeye Uburundi businyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo ibi byagenze gutya, abahanga mu bya politiki bavuga yuko Uburundi bwakomeje umutsi cyangwa se bwakomeje kwikurura kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari ukubera urukundo, ahubwo biturutse ku nyungu Abarundi bakuraga muri iyi ntambara. Zimwe mu nyungu Abarundi babonaga, icya mbere harimo kwiba amabuye y'agaciro yari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho aya mabuye bibaga bakayagurisha igihugu cy'Uburusiya. Ugiye kwibaza ngo kuki bayagurishaga Uburusiya ntibayagurishe abandi?
Abarusiya ndetse n'Abarundi bamaze igihe kinini cyane bakorana bya hafi, kubera yuko Abarusiya bagiye bakuburira cyangwa se bagiye babahereza intwaro, bagahereza Abarundi intwaro bari basanzwe bakoresha ariko zishaje, noneho Abarundi bagatanga ikiguzi cy'amabuye y'agaciro bibaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakayatwara mu Burusiya kugira ngo Uburusiya bukomeze kuyakoresha, either bakuramo intwaro zigezweho bakomeza gukoresha, kuko of course Uburusiya nabwo buri mu ntambara bumazemo igihe, ego aho bahanganye na Ukraine, ibi byose murabizi. Noneho Abarundi bemera kuba igikoresho cy'Abarusiya. Noneho hakiyongeraho ko ibihugu biri muri SADC kubera guhuriramo na Afurika y'Epfo, abenshi baragiye bagirana ikibazo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo gukorana business bisa n'ibidashoboka. Noneho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akora amakosa, nibwo yaje kuvuga ngo kuko ndeba iyi M23 iri kurushaho kwavansa, ndetse Amerika ikaba yaremereye M23 ngo izifata umujyi wa Goma, ifate n'umujyi wa Bukavu, ndetse iyi M23 ikaza kwiyongeza igafata na Uvira, nibwo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yigiriye inama yo kwipakurura ya koalisiyo yose, cyangwa se bamwe bari bafatanyije urugamba barimo izi ngabo za SADC zari zamaze gutsindwa, ndetse hanazaho ko ibikoresho Uburusiya bwabaherezaga bitari bijyanye n'igihe, byatumaga n'ubundi M23 ikomeza kubatsinda. No kuvuga ngo noneho uyu mwanzuro waje gufatwa na Tshisekedi akiyemeza kujoininga Amerika, byaje kumubyarira umusaruro cyangwa se byaje kumuhereza igisubizo kiri positive, kubera yuko Amerika yatangiye gufatira ibihano abantu bakomeye barimo n'umwanzi rutura wa Kinshasa ari we Joseph Kabila Kabanga, ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda nk'uko Tshisekedi yabyifuzaga. Noneho bihita bisunika umubano wari hagati ya Tshisekedi no kwa Trump. Ni ukuvuga ngo ibindi bihugu byose byari bisanzwe muri SADC bijyahise bitangira gufata n'ubundi uyu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'aho abaye umugambanyi rutura. Uku kuba umugambanyi noneho rosasa byahise byereka Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko umuntu asigaranye ari Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko nyuma y'ibyabaye byose Evariste Ndayishimiye ntago yigeze amutererana, kubera ko impamvu ya mbere Abarundi n'ubusanzwe n'abakene nta bushobozi bafite. Rero kuba badafite ubushobozi, yaravuze ngo ese ndakura ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko buri musirikare bamubariraga ibihumbi 5 by'amadolari ya Amerika, nimba hakura aya mafaranga azavahe? Mwibutse ko bari bamaze igihe kinini cyane bahanganye n'ikibazo cy'igitoro cyari cyarabaye ikibazo. Noneho uku kurekera ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasunikaga Uburundi mu cyo bita geopolitics, kubera ko babonaga amabuye y'agaciro abasirikare babo bibye muri Kongo, Uburundi bugahita buyafata bukayakuyigurisha Abarusiya, bityo Abarusiya bagakomeza kwizera Abarundi. Ariko of course uku gukomeza kwigaragaza gutya byatumye M23 irushaho kubona iturufu yo gupresentinga imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itari yoroheye mu minsi ishize, bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo iterura amafaranga iyahereza M23 iyita ko ari ayo kubafasha ngo bahangane n'icyorezo cya Ebola. Ariko mu by'ukuri ntikwari uguhangana n'icyo cyorezo, kuko Amerika yatangaje ko bafatiye ibihano, kandi iyo Amerika yagufatiye ibihano ntago biba bisanzwe cyangwa se ndiba bishoboka yuko mwakora n'indi business yari yose ibyara inyungu. Bishatse kuvuga ngo aya mabuye y'agaciro Abarundi bibaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amwe akagenda afatwa andi ntafatwe, yabaye turufu yari izindi mu rugamba M23 yari ihanganyemo na coalition ya FARDC. Ukibaza ngo mu buhe buryo Abarundi kubera gukomeza kugenda batsindwa ku rugamba, M23 yakomeje kugenda ifatira imitungo yabo, igafatira mu mabuye bibye, ikagira gute. Noneho uku gukora izi action ni kimwe mu mpamvu
yatumye amabuye y'agaciro yajyaga mu Burusiya aturutse mu Burundi agabanuka. Abarusiya batangira gutekereza ko Abarundi baba babipakuruye, biza kuba imwe mu mpamvu yatumye Minisitiri Lavrov, uyu ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya, akorera uruzinduko i Burundi. Mu yandi magambo, uyu muminisitiri yaje nko kubaza ngo ese business twakoranaga yangijwe n'iki? What happened? Habaye iki cyatumye iyi business iba declassé? Ahangaha noneho amakuru akavuga yuko Abarusiya bofarinze cyangwa se bahaye Abarundi izindi ntwaro rutura, noneho imaze kubahereza intwaro rutura ngo barababwira ngo noneho turanabizi yuko ububiko bwanyu bw'imbunda bwaje gushya, noneho reka tubahereze izindi mbunda mwakifashisha, noneho mwongere mujye muduhereza ari amabuye y'agaciro ari kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ukuri mu kumubwira uku muri uruzinduko rw'uyu muminisitiri yari yagiriye hano i Burundi, Abarundi baramubwira bati intambara yakomeje kuba mbi, Amerika yahaye go ahead, M23 ibahereza ibikoresho bihambaye, baradutsinze baratwamaganye, ntitukijyana n'urwara rwo kwishima. Nibwo rero Abarusiya baje kubagira inama, bababwira yuko bagiye kubafasha, bakabahereza abacanshuro bazabafasha guhangana na M23 no kuyirukana mu bice bitandukanye. Kubabwira ibi bisobanuye iki? Ku munsi wo kuwa gatatu, Abarundi bakiriye abasirikare b'abacanshuro boherejwe n'Abarusiya. Aba basirikare baraza baca i Burundi, bambuka Uvira, bahita bashaka kuzamuka ngo bajye kurinda Baraka itazafatwa na M23. Ibi byarabaye, aba Barundi bari babizi. Mu yandi magambo, aba bacanshuro baje gucungura inyungu z'Uburusiya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubwira Amerika ngo bigenze uku, noneho Amerika yo yahise ifata M23 iravuga ngo n'ubundi twabonye ubushobozi bwanyu, tunabona uburyo mukunda abaturage batuye muri aka gace, ndetse muri na willing yo gukomeza kuba protectinga, none tubahaye go ahead. Bertrand Bisimwa mu kubyemeza ahita abwira Abanyamurenge ngo nimuryame musinzire, intambara yararangiye muri Minembwe. Kubera iki bitangaje kandi Abarusiya bamaze koreza abacanshuro, noneho iyi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikongera kuba renforce n'iyi support iturutse mu Burusiya, hakiyongeraho intwaro zacishijwe mu Burundi zitanzwe n'Abarusiya kugira ngo zize gufasha ku rugamba, ariko ntibize guhagarika M23 gutangariza abatuye mu Minembwe ngo intambara yararangiye. Ibi ngibi bishatse gusobanura ngo Amerika yakoze icyo yagombaga gukora. Ubu ngubu igisigaye no kumva M23 itangaza Kivu Republic. Ese amaherezo y'intambara azaba yahe? Ibi byose byokomeza kugenda abantu barebaho. Hanyuma rero sasa, nyuma yuko ibi byose bigenze uku, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo abasirikare bayo bakomeje gusetsa isi, cyangwa se bakomeje gukora ibikorwa bituma abantu bose bumirwa, abandi bagaseka bagatembagara. Wakwibaza ngo gute? Murabizi yuko M23 imaze igiye gukora operation akomeye cyane yo gusiringa ibice bitandukanye. Ni ukuvuga ngo ikagenda igafata gace ikagasiringa, yamara kugasiringa abasirikare bose isanzemo ba FARDC na coalition yabo ikabica, abemeye kumanika amaboko ikabafata bugwate, ikagenda ikabagira imfungwa z'intambara. Bamwe mu basirikare bo ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye babona aya ma operation, babona uburyo bidasanzwe, babona uburyo iyi M23 noneho ifite ubukana butigeze bubaho, ibona uburyo ifite abakomando bazi icyo bari gukora, ariko haniyongeraho ko iyi M23 yamaze kumviriza cyangwa se yamaze kwinjirira itumanaho rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bihita bituma benshi mu basirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwoba n'igitutu birushaho kuzamuka. Noneho uku kuba ubwoba buzamuka nibyo byaje kuba ejo muri Gipupu. Amakuru ejo yiri wacicikana, abantu barabeshya, ibihuha biravugwa ngo habaye intambara, ngo habaye kurasana gukomeye cyane ngo muri Gipupu. Nta byabaye, abantu barabeshya. Ahubwo icyabaye ni iki? Nyuma yuko aba basirikare bakeya basigaye ba FARDC bamenye ibyakorewe bagenzi babo bafatiwe muri Sealings,
reka nkwibutse ko izi sea links ni amaoperation ari militaire yakomeje kugenda akorwa na M23 ndetse na MDP twirwaneho. Bakaza kumenya ko batangiye kumvirizwa, ni ukuvuga ngo ikintu cyose bavugiye kuri telefone M23 irakimenya. Abari basigaye batarafatwa bazamutswemo n'ikintu cyitwa ubwoba, bamwe bakavuga ko byaba byaraturutse ku masengesho yasenzwe n'intare za Sarabwe zifatanyije n'amadubu. Uku gukora aya masengesho biragenda bizamura ikintu cy'icyoba mu mwanzi, batangira guhunga ntawe ubaraje. Izi ni strategy ubundi zo muri Bibiliya. Izi ni strategy Imana yajyaga ikoresha iri kurwanirira Abisirayeli. Abafilisitiya bajyaga batera bagakora amaspektakula, bagakora nyine ibikorwa bidasanzwe, ariko Abisirayeli bakarira bakavuga ati Mana ni wowe watuzanye, dufashe udutsindire uru rugamba. Ibi rero nabyo biri gukorwa n'aba banyamurenge, nibyo biri gukorwa n'aba ba M23. Noneho ukuguza imbaraga bagasenga nibyo byaje kuzamura icyoba muri Gipupu. Abasirikare bo ku ruhande rwa coalition FARDC bahunga ntawe ubarashe, ahubwo bo kubera kugira icyoba batangira kurasa ya masasu y'iki, amasasu yo gupfusha ubusa no kwikanga. Noneho ababyumva bakajya ni imirwano iri kuba, kumbi ni FARDC ubwayo iri kurasa ubusa igahunga. Kisekedi ngabimenye arahahamuka. Noneho urumva bahunze bava Gipupu baragenda. Ubu tuvugana Gipupu yafashwe na MDP twirwaneho na M23 batarwanye, nta sasu ry'abana rimwe ripfuye ubusa. Ariko kandi amakuru ahari aravuga yuko umujyi wa Uvira wamaze gupanurwamo abasirikare nk'igihumbi. Harimo abasirikare benshi cyane ngo biteguye kurinda uyu mujyi, ngo kugira ngo M23 na MDP twirwaneho bataza gukunkumurira umwanzi muri Tanganyika. Ibi noneho abantu batandukanye babyumvise baravuga ngo iyi M23 aya maoperation iri gukora ntasanzwe. Kubera iki aba basirikare ba FARDC bafashe umwanzuro wo kurinda Uvira nk'uko bari barinze umujyi wa Goma ngo M23 itawufata bikarangira iwufashe? Aho watushyiraho question mark. Amakuru ahari kugeza aka kanya aravuga ko mu gihe Uburundi bwakomeza gusheta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bugakomeza guhereza urwaho Umurusiya, Uvira Amerika iri buyitange. Niyitanga Abarundi noneho baraza kuba bacira nayo bamira. Reka nkwibutse yuko ku munsi w'ejo drone za M23 zarashe muri Baraka ku bindo bya FARDC, abasirikare benshi bagacika amaguru. Byagenze gute mwaka byarama? Aya ni amakuru menshi cyane. Wowe biragusaba ikintu kimwe, gumana natwe. Reba hano munsi udukandire like, ndetse nibigukundira uze gukanda sabone cyangwa subscribe kugira ngo ushimangire yuko tugiye guhorana, tugiye kubana, ukazajya ubona amakuru yose. Ese noneho niki kintu kiri gutuma Abarundi bari guhindura strategy, bari kwikomporta nkaho babaye inshuti na M23, bari kwikomporta nkaho bashaka kuba umuvandimwe kugira ngo baturishe? Amakuru ahari aravuga yuko umunyamerika yabwiye Abarundi ngo murakomeza gusheta Uburusiya mubuzana muri Kongo, M23 irafata Uvira, kandi nifata Uvira ntimuri bubona mucira nayo mumira. Ubu tuvugana ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Uburundi uri hariya muri Uvira, ntabwo amazi ari yayandi, ntabwo bikiri gukorwa nk'uko bisanzwe. Umutekano wapanuwe biturutse ku bwoba buhambaye bafite. Kubera iki Abarundi bafite ubwoba? Habaye iki? Kubera iki Son Excellence Evariste Ndayishimiye akomeje kwihishahisha no kutigaragaza? Reka ngubwe ko hari n'abandi basirikare b'Abarundi baje kongera kugwa muri Kongo. Imirambo ikomeje kwambuka ica muri Tanganyika ijya mu gihugu cy'u Burundi. Ese bimeze gute? Ninde muntu uza kurengera aba Barundi? Aya makosa akomeye ari gukomeza gukorwa na bamwe mu bayobozi b'Abarundi bagakurura ibibazo mu kaga gakomeye, ari burangire gute? Ibi byose
turabigufitiye. Wowe icyo tugusaba nyaboneka dutera inkunga, ukande sabone cyangwa se subscribe, uraza kuba ushimangiye yuko uzahorana natwe, ndetse uraza kubemeje ko uzahora uri nimero ya mbere mu kubona ibiganiro n'amakuru tudema no kugezaho umunsi ku munsi. Aya makuru n'ubundi arakomeza kubera yuko ni amakuru menshi cyane, ni ama episode maremare. Ibi byose dukomeza kujya tubigarukaho, ndetse tukomeza kujya tuguhereza ido nido, ukomeza kugenda umenya ngo ese niki kiri kujya mbere n'ubundi kuri uru rugamba ruri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ntabwo byakunda ko ayo makuru wazajya uyabona ku gihe utarakanze sabone. Wowe iyo ukanze sabone ubushimangiye ko tuzahorana, ariko kandi gusangira ijambo namwe ni ikintu cy'agaciro gakomeye cyane. Reka dusangire ijambo, ujyana hasi muri commentaire cyangwa se muri comment, wandike igitekerezo cyawe, maze turusheho kugenda tubana 5 kuri 5. Reka mbifurize ibihe byiza, ndetse mbifurize ko mwahaha mukaronka. Yemwe abantu mwese mukomeje kugenda mutwereka urukundo, turabakunda cyane, ndetse tuzakomeza kugenda tubagezaho amakuru kubera yuko twarabyiyemeje, kandi tuzakomeza kujya tubikora, ntabwo tuzigera tubatenguha. Nimugire amahoro, turabakunda cyane.